Engineer Kante Kanyarusoke n'omutura w'omukyaro kya Isinga omugomboro ya Kabweza omu district ya Kyegegwa. Ogu n'omushomesa wa university kandi omuhangu omu bya technology. Obwa hati ebiyakugukiremu atandikire kubita mu nkora obwa rukombeka ebiju byo kwomesiza mu muhogo. Abaki tugonza kuomya muhogo abakora ko kumukurora muhogo yaito ekomera muno ne yera tititi taine nero taine ruhumbu nye 10 muno tekuleta bulwaire mu bantu kugira ngo umanyire ubwe kuyiragure katungo ruhumbu getungamo obuntu obumu obukuleta kokoro mu bantu kira muno mu byenda nkomo. Abwa technology reji muhogo ne yomere biro bibiri byonka wagerageranisa ne rukomere sandi ibiri. Kanyarusoke nagira ngo muhogo yo kwanika mu itaka ne yakabi munonga ahamagara g'abantu abo kugira ngo nebasa no kuletera omuntu kurwara kansa. Enyakusisikaire neba neiragura nebe inoruhumbu so egno grora ke muhogo yone nyakuli kakubo bato kasanga abantu nbanika. Okay, muhogo yone gesisikaire atwara abo kwa no sola gitestinga no gihab no gitwara mtyoma nikigipima nikirora oburofu obulimi. Ogunagira ngo akatare ka muhogo ya rukomesa kariho kijwire. Ntugitunda hani Kyegegwa ntugitunda Kyenjojo ntugitunda foto aba foto nubakira twara nyingi atwara na hati kashimikano haro haba gisaswire utagirora hani esaswirwa obere. Ogunayongeragira ngo abahinja bamwe hwingururize tebakinaga muhogo ngo kandi bamwe batandikire kutunga mu emiramo. So hati kan haro kilo kagazo funga hati rukago rwebiro bulibiro bibiri yora alima muhogo kwingana so muhogo ntugigura mbataka na hati buni mutoke genzira kuleta muhogo niko tutanke gihata mu dryer tekaidri tujya kuongeramo icyo cyapa bali mu muhogo hati to karefe tugenda ntugura muhogo okuruga mu bantu basanga batekereye tubaha kasente akayireyo okusinga moto kwesa bana bagura na moto kabamwe. Obwa hata ine kitekateko cyo kuhangusya entekateka yo kugira ngo atandika yomeseze n'abandi. Oyireho cyo komesa muhogo okunakora nebitara byo mulembe ebiri kubasa kubika ebihingwa nkebicyoli okumara emyaka 2. So no tamu babyomere no tamu kurungi then no kingaho fikiza kimwe bugenda kuyihamu mpora ko turaboleka hari then no sora kumara emyaka yayo 2 rundi 3 rundi nga hatagire mu maizi hatagire mu mpuku hatagire mu anything. Kyegegwa district emwe aharyeze ziri kuhinga muhogo omubwinji konka bingi nibagiguze kirimbisi